A. Estamos formados por Catalina, Zaira, Pablo e Iván Carlos. A nós tocou-nos facer o sistema solar con plastilina. Materiais: base de cartón pluma, plastilina de cores e pedras pequenas. Relacionamos dos traballos. Primeiro fixemos o sol e as liñas das órbitas, logo fixemos os planetas e por último decoramos. O que máis nos gustou foi combinar as cores e facer os planetas. E aquí podemos ver o Sol, Mercurio, Venus, Terra, Marte, Xúpiter, Saturno, Urano, Neptuno e o cinturón de asteroides. Este foi o noso traballo, os 4 mosqueteiros. Ata logo. Aplauso.